Kling Sartero na hemalang tukalong habit ingnar jangcho. West Karbi Anglong District ISP ahinpen Khiruni BDP atumaphan Public Awareness Program ke pamanpon. Kling Sartero na hemalang tukalong habit ingnar jangcho. Nijang Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo Hongkram Rongphar dui hidi arong amikar Kling Sartero na hemalang tukalong habit ingnar jangcho. Kisung kacitong nangki munit monor pupi marat mareng pupi kisung ki munit le phonon mati marat le phonon kisung puloti kisung lo lapen kisung ki isiwet lo lasun si konat pen lo ni ada porphai ke thomra chite malom habit ingnar adilung ingnam pen bangsi hongkramarong supi arlo borpon pot ajok edon Kling Sarteron ahem tunahem arnibang ki jun bera lang tuk along ejon ingnam aingnar abang langtuk jangchoklo labang so aingnar langtuk jangchok pu aputha rongaratta arjulong si puthot forest department atumaphan birta palilo bon sitami forest department atum nangkilile derpen jonghongun isi rongarat atumsi thorpak pen labang so aingnar aphan apran kapajok dunji aphan abang putin sitami claim dun prolo Malom so apit pen forest department atum sidami nangli dunlo bon sitami labang so aingnar langtuk arlo jangchok pen hong an kapajok ji aphan pura forest department ahin pen thang claim dun desi langdun prong puta rongarat atum pen pherangke athengno lamthi chipak langpon habit abangki labang so aingnar apran ke pajok ji aphan hongkram arong arat atum thorpak si labang so aingnar abang kisung pen jokpon si puthot nampi namdor am thondun si apan pa jokpon longlo News Desk Report Public TV Karbi Anglong Kling Sartero tang de la puson nang litom malang tuklong ingnar ko son pen si janglong choklo janglong chok mane nilita thebe to lo wanglo baji thomra chiti ma po ilo patobe janglo ma dalang tu janglo ni ma theng le ma duya lo ma phiansi thektulo phiansi thektulo bi hur la puma ahuri tang de la bangso ingnar phan ko matum si kapajok igla ayo kala mithang duker tulo rong sor si thurpak la tang de forest tum phan nang litom birta mi mai pe pipe halo gapan teng de le in the forest tum wang malada department wang tang de forest tum bisi dang la bangso sailang na ga charap dum do ma la kapajok phan hang ta we ang lang ding song do choklo no bang kai pajok el di cher nili pada barjulong lo dun lo ne forest no yo nang lili lang he forest tu masai bang kai nang dun wang hello he wang pen nang jat nang claim de tapu nang langun prong ama nili tum lai nut bhai ni tun si claim lo tapu pajok lo ya lo ni tum da rong pinak mati kalang lo mane mo pinik kulo te dak isonda nang kiprang te silor na jan na silor na jan na puyat le nasi tum cupaduk pen pajok lo rongarat thurpak senang litum la bangso ingnar phan kapajok lo ka te forest department tum ge wang sita ya sai ta nang claim klilo la punang arja prok tolo bang kon bang la tum bang phi bang pho bag do ke wang bang amat sita mele bangso ingnar phan pajogi phan la tum jada sai tang ding di jada sai ta pipe mane nang tum lason le claim nang puta lason da bidi sore tanang pinde ayata ithe da nang inje inde nang lang dun lor chok data kamat tha sona velo mane to kumarli nang tum claim tha nang tum the ke tum pulo par mane nang pupe lason em claim tha punang punai mati son bang nang matha tikang bidi sore sita me nang pipe ame thang tum sita me sai tanang jata nang claim inde nang lang dun prong shot lo di nang lang dun prong nang tenon bang la bangso ingnar jog ge lo ma yogi elo damer la nampi nam dor che damel di damel rong da thang the bang Inut kidok thekte khorsing lek thepen hemso nang pibek tha pusi man kido education em richard tok bi aphan kachuning repon pier thealong anutena bang putin tami kido ke rea bonsi tami ing angalong kitok kidok ko pai pensi dorap nang ko kiti
Lasonsi Lakhaing Koiratrok Duarbaguri MEC constituency ke parlo Dhadora PS along amat Sarsing Terang arong amikar edonahem kiduk thektik duk kiduk det abang puamen khorsing lekthi lapen achor lapen asumaratum kiduk ithak adim kavidet penajok thedonga ki sungchi tongnang koklo pusi phirangkia thengno amekri bupropen ramtheinang chipaklangdun Lasi kiduk det ahem tuna tumpen lapen donrap atumpen non kachari bom BJP sarkar mati tim karbi anglong atumpen PMAYG ahem su kiduk det atumaphan keron pondopu arjulongsi alangli tumpen karbi anglong KAAC kachari ponman kido Dr. Tuliram Ronghang lapen Duarbaguri Education EM Richard Tokbi atumaphan Prabjen pen nili phanta kanghon ka jinso pen hemso bang nang kimpi bek tha pusi kiduk deda hemtun khorsing lekthi atum pen chuning ripon lapen kiduk det khorsing lekthi atum penan so sitami kidam tang anta non kidobom BJP a sarkar phansi vote pidun bomlu lapen Duarbaguri Education EM Richard Tok bia phansi tami phongni aphong an sitami Jirap cito dunlong lo puta kiduk deda hemtun atum pen lamthi chipak langpon Lasi non nilitum hem kawe akidok pen nang pajok ikbek thap lapen prabjen pen hem sonang kimpi bek thap pusi kidok deda hem tonatum pen chuning ripon tangte alang litum pen pherangkia thengno ka chuning ripon alam thepen le angton pen arjupon iksinang News Report Public TV Karbi Anglong Nili itu panjang ada doktor tu dan orang hang kan Richard tu cuman kerja pila lah training pila nili ham duk pila sih nili BJP sih buat tepi siapa makang hon kajian sudah putate nili lah tu masih training pila kadang tang tan nali tum la non ke bom BJP sarkar phansi chirap chitu dun bom kalah tentang dah BJP hanin buat job dun ba kwan nang li charge tok bi phan phong kwan phong nang pahai dun tang mane ki jok dun phong ni dulu phong ni jok ni tah ni dulu nang li ben chithani tha nili mana khorting lekhe si nang li ben chithani tha Milimen ke borsing terang intla jitu la no la khorsing lek thei pu nali tu ko pini ka chi phudun tu ma Nage nili usa polo mane nili supi si ke chelang lo ante la jitu alang li phan kadam tang sarkar pen ko pini kerap pon dolo ma hema pin la hema pin no ni tum thek pon rak thang la so puta sarkar pen ka chirap kerap pon do lo ma pini pina ma bangke nili si thek pomong le dela posi si thek long le la sitame ni tun la Duarbaguri MEC mate EM Education EM panchuro parti nai alang liakang hon kang yinsu ke thepik a theke ladani tum da thora hawa ga phansu tami school la hem tanili pilo lan chotakali lang sano nang pibo lapen mi ta nang pilo lapen labang so office pini ni labason a hem stani tum hanang pilo apran yawi tami alang ni panchuro par pilo akola pen ni tum la non CM mo alang ni rong hang sa Tuliram rong hang tami churo parti nai alang ni sitame kidukela phan ke lang pilo lang ni tum bahni sita si churo lo ko non alang ni tum phan nili kai si ningdu alam hem alang tum ka tinghona usa ka tinghona so pi tum ta ningkan hinian ke no lai li tum asa Richard phan sami alang ni tum pi so bi pi si alang ni tum chi og lo na pen hai ta hai lo na pen nong alang ni phan ka chuning ri dunya lo ma ke la lo ka tinghon asar la bahni phan sami la EM la pen CM phan chuni ri ma ke la prabin pe la ni so ni lo sa phan ta hema bepin a hema ri la bepin posi duk pi ka posi la heman ke injin so pon tha ra pon tha posi ni ri hin ten pachini ri ni lo lan si ni ri lam this lam inton ko ka dom West Karbi Anglong District ISP ahin pen Khiruni BDP atumaphan Public Awareness Program ke pamanpon West Karbi Anglong District ISP ahin pen nona kimi India adang pialong nayaya aron kimi kapangdak pona puthak bangso awareness program ke dengpon
lapen pinipen bangso aron kimi ke chengponlo lasi Lok Sabha along ingdeng trainer ke Lok Sabha ke chengsi section kang ni ponahut Home Minister Amit Shah ahin pen IPC aron bang pavidetsi nona kimi aron ke thom an pabat pon thudetlo labangso ang bong pen BNS BNSS BSA Bharat Nayaya Sahinta Bharatiya Nagarik Suraksha Sahinta Bharatiya Saksiya Adhiniyam Surihinira Inkoira Ketom Lapu Hai Hoya Puthak Khiruni Abidipi Rongasar Lapen Student Atumaphan Public Awareness Program Dengpon Labangso Puthak SP Indranil Burua Aphan Phirangkeatum Karjupanahot Nangkajini Donki Lapuson Henlo নহয় এইটো থানাই হৈছে আমি খেৰণিত চেণ্ট্ৰেলি কৰিছোঁ ইয়াত আচলতে আমাৰ জাজ ছাৰহঁত অহা কথা আছিল ডিচি মেডাম অহা কথা আছিল কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি বেলেগ কামৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে কিন্তু আমি ভাবিছোঁ খেৰণিত আমি চেণ্ট্ৰেলি আমি যিহেতু চবকে মাতিছিলোঁ চেণ্ট্ৰেলি তো ইয়াত তেনেকৈ পাতা প্লেন কৰিলোঁ মানে এতিয়া ন্যায়টো টাইমমতে পাব তাৰপিছত আপোনাৰ ট্ৰায়েলটো ফেয়াৰ হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো কমপ্লেইনেণ্ট আছে কমপ্লেইনেণ্টে গম পাই থাকিব যে তেওঁৰ কেছটো কি হৈছে কাৰণ এটা মেণ্ডেটৰী প্ৰভিজন আছে যে 90 ডেইজৰ ভিতৰত তেওঁক জনাবই লাগে তেওঁৰ কেছটো কি হৈছে এই চবৰে সুবিধা হ'ব ইয়াত এতিয়া আপোনাৰ নতুন ক্ৰাইম বাঢ়িছে নতুন বেলেগ ষ্টাইলৰ ক্ৰাইম হৈছে যোনসব আগৰ IPCয়ে কাভাৰ কৰা নাছিল সেইসব ক্ৰাইম এতিয়া ইয়াত ইনক্লুড কৰা গৈছে যেনেকৈ চাইবাৰ অফেন্স আছে এতিয়া স্নেচিং আছে বেলেগ ধৰণৰ অফেন্স আছে তো এই অফেন্সক এতিয়া আহি গৈছে আৰু বহুত এনেকুৱা মানে আগৰ ছেকশ্যনছ আছিল যোনসব মানে এতিয়া প্ৰযোজ্য নহয় সেইসব ডিলিট কৰিছে অভাৰঅল এই নতুন আইনখন মানে ন্যায় কেন্দ্ৰিক বনায় থেংক ইউ ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো মই আমাৰ পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম তেখেতে আমাক ইয়াতে ইনভাইট কৰিলে এণ্ড তাতে মই ইমানখিনি ক'ম যে আমাৰ আজি যোনটো এটা বহুত লেণ্ডমাৰ্ক ডে হয় যিহেতু আমি কলনাইজেশ্যন পিৰিয়ড যোনটো আছিলে তাৰ বাহিৰত আহি আছোঁ লাহে এইটো ছিষ্টেমেটিক চেঞ্জ আমি লাহে আনি আছোঁ তাৰ ওপৰত আৰু বহুতখিনি প্ৰভিজনছ আহিছে যোনটো আপোনাৰ বহুত চিটিজেন ফ্ৰেণ্ডলি হয় চিটিজেন চেণ্ট্ৰিকো হয় এণ্ড অলছ' চিটিজেন অৰিয়েণ্টেডো হয় চ' সেইকাৰণে মই ৰাজ্যকে ক'ম যে আপোনালোকে যাতে নতুন আইনটো ভালকৈ পঢ়ে বিকজ পঢ়িলে আপোনালোকে গম পাব যে কি নতুন বস্তু আহিছে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আইনটো জানিব তেতিয়া আপোনালোকে আইনটো আপোনালোকৰ যদি কিবা বেয়া কাম হয় বা কিবা হ'ব যদি আপোনালোকৰ হৈ থাকে দেন আপোনালোকে এইটো এগেইনষ্টত আপোনালোকে ভইচটো ৰেইজ কৰিব পাৰিব বহুত টাইম আমি এনেকুৱা দেখিছোঁ যে আমাৰ লগত কিবা এটা মিছচিভ হয় বাট ডিউ টু লেক অফ নলেজ ইগনৰেঞ্চ অন আৱাৰ পাৰ্ট উই ডোণ্ট ন' ডেট উই আৰ আমাৰ লগত আমাৰ এক্সপ্ল'টেশ্যন হৈছে সেইকাৰণে আৰু লাইক টু ৰিকুৱেষ্ট টু দ্য media, I would like to request all our listeners that আপোনালোকে যেতিয়া আইনটো পঢ়ে আৰু নিজৰ মাজত ডিছকাশ্যন কৰে আপোনালোকৰ যেতিয়া ডিছকাশ্যন কৰিব এটা ফ্ৰুটফুল এটা আপুনি গম পাব যে কি ইয়াতে ভাল আহিছে বা কিবা যদি বেয়া হয় যে আপোনালোকৰ চিভিল ছ'চাইটি হওক বা আমাৰ নৰ্মেল ৰাইজ হওক আপোনালোকৰ অপিনিয়নটো বহুত বেছি মেটাৰ কৰে এণ্ড আমাৰ যোনটো আমাৰ এনফৰ্চমেণ্টৰ এটা পাৰ্ট হয় আমাৰ বা আপোনালোকৰ সহযোগ আপোনালোকৰ সহায়টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকাৰণে আৰু again say the same thing that আপোনালোকে বস্তু পঢ়িব এণ্ড আমাক যাতে সহায় কৰে এই বস্তু যাতে অলপ চিমলেছলি যাতে সেইটো যাতে ইমপ্লিমেণ্ট News Desk Report Public TV Karbi Anglong